job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay ketika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam masih jing tip ngalaon mare amta nomor belai dang hakini gisngi ngadang wansak climate sini ki Paidbah pem tip ra badu tip bat kibun gi rong bak Shnong gi tip how mat ngawan bak Shnong no bak Shnong mat ite ada wan kendo ye piro ni ngala penbiang lut nodong sedong ikut islah by day bak border asamit climate sini we be only Pulit yang ada sengir hong ni tambang akhlam penbenai yang wan madang sengi dalam musim gejing sokya bangatip ba beriu jongi syasyo dia mana rumah itu bangin yale ada ke Snam nginom pois nasional Kade. baile ngawan carcar borok sekata namar bakwa nga banbu api banbu bapi pinim sukta Kade. yang bade CRP hani ngalawan kendo chief minister chief hitrang chief bat CRP lali gi dia mana rumah dia mentah macam lagi tu mik segawai gijing bahasa adat ki iburu jong to begini gijing ja gi baja kom ni gijing lek don bor jong ka Pulit Assam ha gijing sisa ha gijing ekran bora artli gi chief minister Meghalaya bat Assam kalong ba namar badang don gijing mbek put mbek sam ai ba bora artli ngini imsuk Jendai gajing kali mentah galong balai Assam mulai dengan kuah penong yang hidup ni mentah long jai kisawan gitu di DSP jongi ki magistrate jongi kita non halanti dingin ya keren bat Indonesia bat long jai syua mentah long jai ngin ya keren daga ketian namar ba ladang yele daga bor daga jingi Snam nginom pois nasional kikum ki parado ki para Snam habas adat syasyo udo Snami hisau dia mana rumah ngau hisau ah hisau nomor ile nang ruban suy keren daga ketin ile onco ondat ugi burui dara cok dadat bi ki Pulit jong ka Meghalaya ki buru ka Assam kumna sengogi tidak mar kata mentang idon lang ni ini keren lang buat uni in charge so what happened last night? That's not actually our border area. In border area, it is not kind of such type of politics or social activists should be enter here. Not kind of social activists should be enter here. It is only for security purpose. In border area, it should not be allowed. Here, no need of campaigning all these things. No need of campaigning. Unfortunately, it happens. One of the members in the committee. It is actually for us. Actually for us. I'm one of the member of the boundary committee. It is for us. It is not. I know better here than you. No. Because I am in the boundary committee. According to us, So according to us, it is just keep quiet. Let your additional here no need to do such type of politician. No. Even we can talk about security purpose, security level we can talk about. I have no right to talk with you. And also here no need to discuss about all these things, politics. It is not the right time to do politics. This is my responsibility. It's not a responsibility. It does not. It is not responsibility. It is not responsibility. This is all my You will create such type of panic problem here. It is not a responsible, huh? Politics coming here, it is completely, it is not a good thing. Yeah, you are politician and you are entering here. But You are not my politician. No. You are no right to stay here. If I can talk with SP or DSP or OCIC. people. How you can say that you are people? This is all my people. This is completely who will All my people. You never No, used to do. all my people. You just please come. Don't say like that. No. You just I'll stand please here come. because I'm waiting It is- for it my is not. magistrate. Yet no question. Yet politics no sole. Yet border area. Toning kong isko ban ay kulay ya Superintendent of Police jongi SP Belawan sini ba en lamare nangta additional DC jongi ba tongper nangta magistrate jongi border magistrate ba Brahma nangta DSP jongi tiki officer gi bewan lang kini kapor baru khoj naga police department iso ban ay kulay ki kumjuru yo SP jong ka hamdan gi ay kulay lang jengi kwa aban pentip EP kumne hadin ge jengi keren ba nakaliang jong SP jong ka Assam ro
ula kongo ban weng no ya kaniga gate ban banombo polis yo hang ni Beto, kang kawai padeng agar pat ipi, ipai ba nong Shnong bai. Kila itip ba kadang don hapdeng jong jengi pun baik put baik sambora arteli. Ban megalia bat Assam. Kinamar kata nagaliang jong piru pidehi ban ban yai don akor don burom menmit menyong ru. Kirpat ikna samla menmit menyong pimde ban yai ban ikiat. So namar ngidang pun baik put baik samanta. Temdei ban yelek kelumar. Menmit menyong like setang ladon emergency bapang basitom. So Gimday ban yelek kelumar, dia pi yelek nak siyeng, syongsuk siyeng, dia nakaliang jongang ay kublay yupi baro, bapi dong pi baslor ban yawan lang kering sengi, dia jengi teli galong kabor, dengan ay kublay session pat polis jongi, ada USP badan boram jongi, magistrate jongi, border magistrate, nang tay ADC jongi, pat kunjuk nakaliang Assam, DSP jongi, pat pawa pada in charge jong malos nai outpost, yang ay kublay yuki baro, ki bala shimkia. Banuan banyarap nak mentajung pi tinggi ai kublai ya pi baro ipai ba nong Shnong dia lek sok no saying buat mi penmi jeng kelumar so kular em kumta to lek no saying na kaliang jong police department jongi kila suthuk ai bade banle dia pi lek sok no saying tang kumta kublai sikut Wat hadin tang khendiat sengi ke jingmi no ki perton CRPF jong ka Assam Naka Shnong Umlaper ka Assam kalawan banbu pat daga ketem Pulit ha ka Shnong Umlaper Bad harangkat daga bakila buru daga kerdom naga benta bantalasi ki kali ki balai ki bawan bad ke basngosi bahnen kamien ka arplai tarik unailar ka por shipho baje menmen ki Pulit kila talasi ka wai ka kali ki samla khasi naga Shnong Umlaper bad kila shot jamru ikite ki kena samla naga daw kate ka jingsha kta kti jong kite ki khon samla kala penbitar ki pe ba nong Shnong jong ka Shnong Umlaper ka Shnong Umman bad ka Shnong pedang telain Kabala penlong iki ban mi Paidbah bantur syakate ka ketem ki Pulit ban penprano ki kerdop balabu daka Assam ba kila leidru haga jaka basa ki Pulit Assam bad bandawa bakide ban mi no shisendon naga Shnong Umlaper tangkumba hadin katu kat nepor hadin belayo jingtip nagi Paidbah UMDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar ulalik hier marmar syakate ka Shnong ban nakaliang ka jong u haba poi hakate ka Shnong ula penjai-jai ki Paidbah Bad khangru ki Pulit Assam ban thambor ki Paidbah bad hadin kate ka jingpen thanda jong tu MDC na kaleng ki Paidbah kila penko ngo yelade bad hadin kumba katu kat nepor lawan poi DSP in charge ka Maulasnai outpost bad katu kat nepor pan lawan poi sa USP DSP ADM bad border magistrate bad kumjuru USP jong ka Hamran West Karbi Anglong hadin ka jingkran hapadeng kite ki arngut ki SP Nakaliang USP ka Hamran ula pediang banweng no iki Pulit naga ni ka jaka bad banweng no ru ya ka kerdop balabu hakate ka Shnong ka baladap ban penpra di Paidbah nong Shnong Ano baje ay menenmit to okay Mata kikili ipuan ay sa dunia so yung isa mata we ka play no ka han kaya play lakap dengan tangan dengan lain taruh berkepentingan lah secerong loh saya berpendon lah dengan lahiat niwe nonton kau kali apa itu semua ini demi hiar lang yang kita termasuk hiar dimut keren Dagai shot ipin. Yang ada kat syarat. Oh, shot dagai. Dengan dang mut ma. Shot dagai. Shot dang sedang cu tap. Hadin pat bom data slide. Kemudian isin arsin otra dan resen sansin ada. Oh, ya piban. Ngapa kau tap ini tengah lah selang keluar longkong tu. Bom pada uding ni ngasak tu ngat ni kenela. Kenela tu ni. Kebalai ki bom nak daw yu gi ang. Ngam tu rak daw tun daw ra. Yesuan kumne sasa kumne. Ngasong pok kali. Tu mi tengah ngami tengah bukat syarat. Tengah mut man keren ma tengah lek ada tahu bom. Tengah mut man tong mau balik bom sar ni. Tang ban keren umyo bom yang data slide. Bom bas. Tu dong nyit kumne. Haduk hapok dan kali untuk bom tu. Usim ni. Ang tak umut bom kumne. Bom tu don bok yok iu ni. Usim don ti ulat. Dan putap dia ni pat. Dan tas dah gading urang bom. Dia harta bat. Uang bat sara kali bat. Kali kot kali, don kot kali yang itu. Ngipin i kot kali. Ngipin i lesson ngipin i.
i ping i pen i tu ong i tu kepala jome tengah pen i dong yo i tang yo i ka pisat wong mi yo pisat dong i ong min sim service sing dong me thai me masih thai dong em mi di sim sa basing dong ta sat hai be sini itu pun yang ini lapang lagi kalau sini sisa di nang sedang dewan peni dewan kali kan no kot kali em dah kali cái em đấy cái mình rong ti kum kepulit pala ban check mo andai ba ti ba ngina ngala kali tamaro ba kali da dai ti tamangi jong pulit no pulit kali hi sano pilai sano piwa andai ban shot tấm lên này to mà đi hoàn để lòng quả bên thu phí và lòng còn poi cái chính ya huri rahado kan ni để được và so tu kulit media armut kilo function di jongi để nak kata kadau sapu hadu kan ni wat on bu ya kan ni kegiro nak yang tengah kum buat Shnong ngam sem ai permission ya ki ngam tip ya ki ni kumbu cengki sa kin kulit ni kelihatan tengah Tika ikarai ke belabi pantasi hadir la shimkhia na kalian kibor pria district kibor Pulit berkantam na kajung shimkhia NPC. Kabor bershimkhia dan saya nak kabor tentang ini. DC magistrate jangi mulai pendek magistrate yang kami kalian berka karbi anglong wilayah rai ba kim nombo so ya kini ki Pulit hangne ilhap no banmi no. Ngadon hang ni ke Shnong Umlaper. Teman step aku por kumba praba JA layo jungtip ba kadon gajing ya kelumar hang ni. Kadau jong gajing ya kelumar hang ni kedai gajing don gini ke polis hang ni. I hagi tu gisngi gini ke CRP kilami no nang ni hadin gajing ya keren baro arngut ki SP jong gari boy bat ke hamran plus ru nakaliang jong ka sarkar jala jong iru kala shimkhiai hadin gajing ya kendo bat chief minister ini ke CRPF kilami no. Te haga bai dei bat kani ka jingjam daga sengi kali jano ba menemen met nakaliang jong ki Pulit ki ba Shnong hani ki sho ya wei ukna khasi jong idon arngot kali bat wei padeu de bala sha sho ko wei pat ko po idon hado laingot igani ke jing sho ko jong ki kala penmi ke jing kelumar bat menemen step dang step prabaje ngalayo ke jing tip ban ngawan hang ni mentah ban ngalapoi na do mene ke por step si post deng tu ban haga jing poi jung ah ni ngai i bo Paidbah nong Shnong jong ni gelai teli Shnong ka pedeng telej ka umat bat ka Umlaper kilai don hang ni kilai pen prai ke ke gate ke basna do Pulit jong ka Assam bat kilai tur hang ni ke yeng ka IB ka badon kini ki Pulit jong ka Assam tena kaliang ke jonga na penram jor ye ke jingle jong ni ke Pulit Assam bat kini ke jingle kalong illegal namar kat kum ke jingle keren baro arnut ki SP jong gari boy bak hamran kalong baya ke patrolling hi both side ngimla ban khang kami kalia jongi kala ban wan yai patrolling ka Assam kala ban yai patrolling namar ke disputed tehen rei ke jingle jong ka Assam hang ni pada ban bu ni polis hang ni kalong illegal tingis ngau kemen ba mentang hadin ke jingwan ke jongi hang ni nak liang SP jongi lapoi hang ni SP jong gari boy DSP bari in charge hang ni lapoi border magistrate jongi lapoi nang tade ADC jongi lapoi hang ni tingi so kemen bana kaliang jong police department nak kaliang ke district administration jongi ila shim ye kani ke kam ke bakirki ban wan shane dala dehi bat hadin ke jingwan ke jongki kilai penbai kilai keren pedeng SP jongi bat SP jong ka hamran Assam bat kilai penbai bade ban weng no sindan ni ke gate ban do menta ke sengi kani ke gate kam dan shu hang ni bat ye kini ki Pulit ki ba Shnong hang ni ro kila de ban withdraw no bakin pha no bat menta kila ye song ye beding gi jongki ban lei phai no te ya menta he kalong tangkat ta te ke jingi keren hang ni kalong ke jingkir pat nagaliang jonga se silpat di ke sarkar jala ke jong tumju ru jingkir pat di ke sarkar Assam ba kumbang ila ye keren banora ke song sok song san hang ni kat badang ya ke jing pendek put pendek sam